Thibitari-inĩ ya Marigat nĩ kũ mwanake ũyũ wa mĩaka 15 aramũkĩra ũrigiti wa nguraro cia rithathi thutha wa kũtharĩkĩrwo nĩ aici a mabiũ gĩcigo-inĩ gĩa Tatia kaunti-inĩ ya Baringo. Kufikia saa 5 hivi ndio tukasikia, wakati tukiwa malishoni tukasikia milio ya risasi kwa mlima pale juu Yatia, karibu 1 kilomita kutoka Yatia. So ndio milio sasa ya risasi ikalia kulia. Sisi wote tukatoroka tukakimbia kwa mapichoni kwa sababu hatuna chochote ya kukinga naye. So baada ya kitu kama 20 minutes namna hii, pile tumeona wamepeleka ng'ombe kutaramuka kuelekea upande ya chini, ndio tukakimbilia pale, pile risasi ililia sana. Tukapata kijana ndio huyo ako chini amepigwa risasi. Aikari a gĩcigo gĩkĩ maugĩte matharĩkĩirwo makĩrĩithia nĩ gĩkundi kĩa andũ 60 kĩthaĩte na mĩcinga kĩrĩa kĩrathire na makĩria ma mabiũ 100. Baada ya patrol Pokot akakuja upamea sisi ipo kapika sisi sasa mpaka mimi nikakuchanganyikiwa, mpaka mimi nakimbia tena kwenda Mandei, kakutana Pokot kapika mimi rasi ipo ya mpaka mimi na moja tena kutoroka kwenda mahali pengine. Tustuga tu kumbe sasa ni tharĩkĩra ĩno yũkĩte thikũ 3 thutha wa tharĩkĩra ĩngĩ o ta ĩno kũrĩa andũ erĩ mararathirwo nĩ aici aya na ũmwe aroragwo. Kuna locations mbili imekuwa nichi ya wakora. Kuna location inaitwa Loyamorok, iko Teate East, na kuna location iko inaitwa Kositei ambaye sasa ni kalari ya bandit. Wakora wanapima serikali nguvu. Wanapima kabisa mzuri. Saa hii serikali tayari wakora wameona hata hawana nguvu. Saa hii wakora wanaona serikali hawana nguvu hata moja. Ndio sasa sisi tutaishi sasa katika hali ya kunyongwa. Na kwa mwena wa Samburu, mũndũrũme ũmwe kuma itũra rĩa Longowen, Samburu ya irathĩro arabonia nguraro cia rithathi thutha wa kũtharĩkĩrwo nĩ aici a mabiũ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ arĩa macokire kwĩthara na mabiũ matanyihiire 150. Usiku saa 10 ya usiku wakatoa mbuzi kwa boma, tukawafuata. Sasa wakati tulikuwa tunakimbia wakanipiga risasi kwa kifua. Sasa wamenifunja mkono, wameenda na hiyo mbuzi yote. Wilson Lekuse aramũkĩra ũrigiti thibitari-inĩ wa Samburu akiuga atharĩkĩirwo rĩrĩa ekũthingatagia mabiũ make. Siku ya kuamkia leo tulikuwa sisi ni wakaji ya Longewan, maana na Mara. Kitu kama saa 10 tulifamiwa na Wapokoto na wakaenda na mbuzi 150. Sasa mwenye mbuzi ndio sasa analala kwa hospitali hapa. Ndio sasa kuna jeraha anahudumiwa na mbuzi zimeshaenda. Atongoria gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ mamenereirie gĩko gĩkĩ makĩũria thirikari kwanjĩrĩria mũngũrũro wa kwethana na itoi cia ũici wa mabiũ, kuona ona thengia wa kũgathĩko watho wa kabiũ aikari no marathiĩ na mbere na kwagagio. Mimi naomba tu tafadhali isiende zaidi ya siku moja, kwa sababu watu yangu wamekuwa na tashwishi ya kwamba nini naendelea, kwa sababu kama kila siku ng'ombe imeenda, mbuzi imeenda, wasee wananiuliza mimi kama kiongozi wao sijui nitawajibu aje, na mmesema ya kwamba tutoke tuwapee serikali kazi. Maya mokĩte rĩrĩ thirikari ĩkathĩkĩte kabiũ icigo-inĩ ici nĩguo kũbĩtana na aici a mabiũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi.